Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila banlej puli, da ka education loan, pila urban chukol hau number, khandai nyo, saw, san rio pranon, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Katanat ka koy ka kya kalapanya ka jingi trailang jong ki borsnong bat kinong mikmat katau MLA bat MDC jong ka mau kerwat na ka benta ka bet ka biang jong ka hospital shispa jing thia kabadan ha mau kerwat u medical superintendent u Dr. W Sutanga ula lum jalang yi nong yalam snong ula khat yi ki MLA bat MDC banya phliu jing mut halor ka ni ka benta baro arngut ginong mikmat katau MLA u ba Renington Tongkhar bat u MDC u ba Karnes so sang kilakular bakinya trailang na ka benta ka jing mentoy ki pajba Waktu pau ni ki rang basno, bagas ngo pa ay mo yung bulay direkerat na kamta ka hospital, ya ke bangi yo ya ke ting dorkat, ke yung bulay direkerat ya ke ting ya ke tijo ka hospital. Kamlo to basok, ban perlong kumne to makalong mata, Andre kita sokmen hado kata tay ke bangi yo ya ke yo dalam ke jong hikmat, baga ka hospital ka don mata kumne ke yang tahangne rangkap bat ki ambitious ke jongi bahkan long ka model hospital hangne hanga state Meghalaya kita kini kecik angnut ke jongi Dr. Sutengah ada sokmen hado kata tay ka bai Dr. Sutengah iwan nomor city ke kam hangne bat haswai ke iwan halayo ek certificate ya ke jingbet ya ke jilong creative ya ke jing trestom mereka kecik klik Dr. Sutengah nala ke jong kon bari ke doktor hakabai layo lah beri keduk beri itu beri Dr. Sutengah hakabai la certified dengan popar kamu kerwan berkristik Indian Bok hadap kata ya hakabai Dr. Sutengah ibadah ni menunggu IMS hadap kata kuar langsung skram lepa warna gampat ya kenduk gampat itu Dr. Sutengah dengan sukumen langsung skram lepa bai la certified la ijong ikun jengah sukumen hadap kata banyu iba hadir ni kebai nawan sinti hakajing sisa ki bon ba ki excuses ya keba don hok ban ai dau ban yimla ban le bahaya ke hospital ban mar ba ke bon ki jiduna in sukong tagaway ban pardon ke OPD kana biang nantai la de la i sio thak ban wan ka sene in sukong ba kam biang ke jakasa kala biang mang sukong ni kam biang ke jakasa dikidau ke bon pa ba hilak ban ai ya ke bagi officers inong training office bat ki doctors ki ju ai na kapor ke bon ki jaga Andre na ayo ublay terkerat ng mga kinurmanerostan hakaba i Dr. Sutengah iwan hangne rangkap ka responsibility kemakhiya bandom yiddaw bandom aidaw ikijiluna Andre to make use the best yaki resources kipada ngida yo i hadu kapno ila persyang hakaba ngalayo penikran beribon bonsen bani i kita ciket klik ban persyang kat bala ban perekam ka pahatam ka bala balle ban perekam ya kene ke building ban perekam kene ke infrastructure kat ibadah isko to ya kene anu kalau panra kene ke hospital ka pos kuar ba kamtam ka bangayo ban ya nele ban lejrung ba di doktor hantai po ka IC emergency oi tan bon ba ki ba ke bangide balle i Dr. Sutengah dapat yang ya ke jinon kam ke bangide balle ni dokter kuai ke bagian kular atau di pajak kalau bagian dia imsni naga pertapan ra ke hospital hakim bentar baro la Dr. Sutengah itu pakai ke bahe tan kata ka argrul laikrul
Pansna yang kena ke OPD Hendrai Fili bahaka board juga sokar ke arkro ke doktor kembali kamu bahaya kata-kata ingin persiap berpush nasukuman hadu kata-kata apabila saya itu ikijirokam kadang menin kadang university pimpa engai tusti pimpa ke proposal Mario ngalapa so engineer keren engineer popular yang bangsa dan hasan tadi inwan teh banwan hangne berapa ki bagi di manle banten bahaya ingin persiap menibudin ke wayah di Moipat. Oh, kalau persiap, hak bayi doktor yang express untuk bagi don ke skill, don ke business skill. Hendai haji syak ke guideline, ya ke skill lebih paham dengan kalau kita hak bayi ya nak kita government infrastructure kam perjudon ban penonton nak ke skill. Dengan tiplah ke syad yang memperterikan, terdiri kam judon ya ke bagi judon ban utilize cek ke skill nak kita government infrastructure. Nampak kebun bak lah, air kenang, ban kenang. Nampak jirkam kebun lagi senang itau kabaran kami berutilasi ke miskin. Hendrai kamu berkomentar orang lagi terselat. Kerana urgensi kebadan isu kalau urgent itu kata kejirkam bagi don OPD kalau kadai urgensi juga ke hospital. Gin persiap untuk berdin ya kaba gin perlu kabor, gin perlu kabur. Ban persiap nak kira kita baru untuk kami kene. Ya kerja anglut, kerja anglut juga di hospital. Ya kebangi dia OPD. Kalau sisa ke hospital hadap kata-kata, ban ngasih tu ini sisa. Ban lagi biang ki infrastructures, ki biang ki facilities, ki nom train, ki sekolah juk, ki sekolah mesin ban train. Kaji serang kerana ban me nak kita ki priok badan hangta. Kerana ban me nak kita ki ban train hangta. Ki bak kampit ya ke kejuruna bari ke kejuruna. Kita malah kita sukuman hadap kata-kata ya ke inisiatif yang kita sedang pergi nak kena hospital. Bagi kita bakal kandong kanuksa kau bah baru ke department government department nak kena district joikin board kena kanuksa kau bah hak makin pet ke keberkam bat ya ke ba ngin ya trelang berngin mungkin orang ikmat memang mesti ya ke bangin persangkat kum kalah kenti ke badan ngadang ikiran berbahari karena mesti ngan orang balada hadin bertrikam kena ke amendment ya ke ba nak kalian joko sokar kadon berkret bertrikam kadon direct funding ke district officer kadang orang lebih bahasa kapor sekretar kapsul kan kampun pisah ban ya ke state government pada kawan kadang funding bat saya kata kapor state nomnya kini tarju kejeng ya mesti mengal karena sebagai sekolah yang bah kalau beli mesti kerja leisuan dia ni ya ke bagi don saya kejeng trelang maka kita tiba kata kejeng ni dah sekolah atau kata kembali itu di sini maka don kapor ni ke bah makan tang nam taki nam taki kakot ketiak. Sebetulnya ada beberapa gereja kuat berkira nasional di dalam ini pada sehingga ke intention ke bakam syai bahan nak yang di hospital kalau ban persengau hapi kira nasional bagi degi try juga di hospital. Bun center itu paklah bagi property juga sarkar kimlong ki jongi ki dei jong kata ke sarkar bagi sengau tentang maka cerai kata ke sarkar lagi. Hendrai itu kira nasional ni seperti ada kata ya kejing don yo piang ne pada kau ketui pi baru kira nasional Batong isip makan dekat hospital kadai ke jongi ke senong katau kadai ke jongi ki paipak juga sahabat research district bagi community bagi ke hospital bagi sim try ke hospital bagi di sekolah dah kadai ke activeness ke jongi doktor setengah bala kadon ke por ke kadon kami ki paipak bangin ya mi ban ya kadon ke jing pun khoi tane ke kalau kam mani tri paipak kung kata kasain bagi ya trelang berpi ya kata ke suatu ai ke hospital karena kalau suatu nak ada kata kata don kalau por ya ke bagi don kam ban khat ya ki paipak ya ke bagi dia don mentah ke hospital no kalau ke jing don mentah ha ka ba kilak kan lani ada kadon ke ha ka ba pin persang berong bangin organize dah ke contribution di paipak parsna ya bentai beri di dalam parsna kum ke jing sa jing mau baka de contribution nak keti jong i paipak outpatient department. Dipilai ini statistik bahwa 9 April peladep iyo itu sahaja sauspa untuk nomor di bawah cinta wai. Dia di bawah tiap hospital. Itu di outpatient department. Di hakane ga OPD kompleks kebeningko kayak ke kamar lengkap ni di waiting hall. Iwan yang tiap suatu ni. Kabar ke reception. Di masing ke reception isim kes Islim dawai, na reception teknologi, kila tuan mengne, kila adun ke MHIS,
kinang lile masyarakat untuk MHIS kena kini diadarkan baru tempat yang pemerintah pun bagi orang ITU ini kinopang kini dipenduk nak ada ngagak kerbat yang ide ban orang ini kinong yang kata ke MHIS concern lah mencuba ke MHIS enrollment ke IIP Sanlak entah akan ke phase 5 ke IIP Sanlak lain ko wajar Sanlak ke IIP ke bagi tiap sebuah hospital dan lain ko wajar ke dia bagi wansha OPD apa visual cendawai ile kini kita ske ko dia lain ko wajar nak kata ke bakal amang MHIS nak kata kada concern lah MHIS enrollment ke dia way lagi atian yang bah kan dia kecil ya kan kecil tinggi jongki nampak rumah baru di kelas siru ke insurance sebab kiwan hospital bentar maka ibu jongki orang cashless demi kadang sedang kesuar bina kakak kiwan na tiar dekali bilik OPD bilik tesna everything dari dikat kalau kadang sedang dim dan kawan dulu kata ke bagi wah pada kecil jongki cashless treatment. Tadi hospital ki development pakar ko district ko kadang tan kamde kadang di jomno re jomno kade kadang di jompa next kan tadi ka hospital kadang di kadang di jompa tadi don di banyak politics nyemdon di boro anut ki no mat ko bede ko pa ko dalam jangka konstitusi jangka distrik mangi ki para ki laon ki kun ki juku iya perbahalan perkasuhan obat hukum polisi harus untuk kita semua menjadi terang berbon menambah kamtam kalain jangka pada kia apakah grand meeting ki kam menjadi bagi program bahasa Indonesia stress ke jangka kalau Dui iba kampung santam kali ka health sektor ngebuk berbor hakamat balai itu balai ni ring duk ring swai kajing im juni pai ba balai lara kapat ka kia kamdon hayi kesem karing duk bagi facilities kundo bagi bersut pai ba penduna jenglut ka bede berka jenglut desa ko bagi lek asmar wat nawai pai ba jadi tahu pak, kebangan mau berbor, kebangi nak kena buat siapa? Ada ni warwat dawai ni, aja itu kapal, kapai wai kali, kapai bam, kapai dawai, kebahan ni buat makurat pada takdon kani, ono kani kapropor makurat, lais pakai kaki layu, dawai kelayu doktor. Te nak kalian kejualan sekolah begini, kadon kapisa, kapai nak kalian juga central government, saki local bodies. Umur sekitar sepuluh, mana kita pancati raj ki badai ki sepam ki lokal polis. Kalau ada rilis nado macam senang, saya state government lucu. But I sendiri ki distribusi. Tangga first instrument kalau apa kembali kita mulai pro. Kani pet keba I bet take tanam taka health sector. Bamangi ki distribusi ini orang ki cakap in grants di cakap kita di cakap semua di dispensary Turki PC KCC tum tak kata nila grant mengi hai kini ki dom di cakap jom konsumsi padahal kini ki cakap nila pan sana bro buat ki kerja dispensary dalam mengin snabding in go ya ki luki grup tadi ki kedua ke ba lah padahal berbuh nas nanti berbuh kini bani Arab Hagisno kita nyalakan senam lagi pelak besar. Karena kalian juga state government harus mentar kapelak su ya kan yang besar saya akan diskusi. State government ka ai kamlai no besar. It's ai lu sini ki bisi. Tak ada skim kepada kita kan. Ini sudah bangun yo mengira pi nam tak ada jiku. Lada kadai kan no ngimtik niyo ando we disiru ngimtik lada kadai pelak state government. Tak ada ni apa but nakalian ka jumile nilai bukan lo kali besar, sebab kali tek jom ke health sector. Bagi apa menyetu EP bah, lada kaplan yang ini besar, ngin saya show sekat kat no milapan alot sepi ai penirap nak tak kali kita tuju kita train apa